Mutegero Weru TV ambirigire nwithiritwe na ntuku inthongi bwega nuntu kuona kanya kugwatanira na udi kiri Weru Thaa Mugwanja mbitagwa NTINYARI KINYUA tukianjiria Nteto chietu mbeu mbithi kumantere chiegembe ni bachumirite kunung'una nuntu bwa ngarama ya uturo iria bakuganitetie na inya mono bakiromba bunge bakuma miru gutigira bakuregana na rwariro Finance Bill 2024 rwarurigiri kwarirwa mbunge nene kiume gikitwitite. Undo leti monkadha hii Nteto Ruto mbere no kona rea kware na after Ruto ochinda Nteto nyaba maua na Ntoba mero bondi ba mwete kura na maji ni nene sana monka kwa tuika kukathia kona celebration nene sana mero antu baritira ngare chio kwa tuika antu baweta bakeblo kinya ndwimbo cia sifa kukatha president wetu no tutona mantu eta boya sana tona life will be so good as Kenyans. But thai nkloleti thai nyakura cia karakasi asokerwa president wetu kurira ombeta kungatha thai nkwetekia siombeta kuituka na nusu na inkwetekia thai tikaomba kuona kurira unless aloeli mwananchi okainda ora bongo mama mbogora promisere unless aloeli Nteto ibakurira unless aloeli mama mbogora promisere mtu bonda bonda mtu reja uraomba kwira ruare life yekwekethera ende ambenye au mushugulikira no tunyambe ye into bitia mtu kuinyeleka ande pio imwananchi ro kawaida na noe umba kurira baba inge kubana na payslips cia 500,000 and above antu bate kuinyeleka lakini mtu ro struggle day in day out no kumba kuinyeleka ndipo Nteto kuromba rais wetu ambaye tulimpenda sana na tunampenda hata wa leo aweze kuangalia mwananchi huyu wa kawaida na ikenda at least tukomba kwithia twethethuka mantu ya economy oni ambo bakua ndene economy ya Kenya ne feleta pio no nturaisi wengwa ya wewe honorable Ruto atwerete bottom up lakini thaito kaloli manto yonde bottom ya reo te up ye bru ora kombrete kwithira yara wate yo akobwethia no nto no wete asola okerua bonda mama mboga lakini thayo eto nto nya thokone baba ingi ibaombre kwana ngoisi afelire kinyoka loli nyumba nyingi asombete kwithira yingi uchumi boke na mapio na kenge nyankaloli yake MP beto bongo ndene mero kinya finance bill ira yongo yetere ko inya mwananchi kawaida sana ito kwano teko ba kotetera mbungene lakini basoka nano ba toira toyamwa bo lakini beta mbungene beta nara beta ba support thirikari yana koyana na tu toyo wananchi na to atiwa kumia ende bora to bera iba menye bonde gato abani 2027 bonde bakana kuma MCA kuma mangabana bonda ba felite yariri ndiko nyaba on kyantu bikibiki bonda batwe to turarukire tha ko minaisire to atura tha ko minaisire to tona antu boga mata muntu we muga mata gonto kubwela 50 aguri 20 eneo na ore 20 ore to theri ko tu gethi gonto kubwela siringi ana baire 50 no kwa tuga on oria ona te kona customer boga mata na siringi ana no kumeo gendere oga mata na 50 era oga mata na 50 era we mautera wekirite kuya manele yakathira yani utathukuma manele ariku wakwa to we ginyoro we no tengeme sukuru no tengeme musie kwa to gote thiringi wethe tiatia bigibigi ne ko thiria koro kwa to no loan ukaruma nyache kura koro batu stress ya to na batu no ntubwa ukilukira bro maisa ya karikinya mwananchi utoka mata wengo na kuinyeleka kiba batu twengwantu bonda ito kuinyeleka kiba ba kwendi into ito kuinyeleka twende turi aline itikweleweka ni alire ko mwanka thai kwa tuga sendimire manere ne ukwana kwa tuga nakare makurika bigibigi thai o ire kinya ukwa mbuti onto ukwa into bya mbuti bya mobire ndu ambesa kithomba bigibigi ukona muntu e murema ukambira kinya kwende bigibigi ra wasoka siro renge kona nyo kona batu mawalifu ya maingi kona ya kuoneka muntu batu liwana mantu ya usumi ora bakwa baitethie ni batu babati kwitha betu ina meria kethe ya onto mauti ya kinya no kaule no kinya ka 140 no at least no tuketha batu ki tukuthaudro na kinya batu kama baketha bongo bakinyulukwa abo kama tro into bongo no bakurira baba kuruta ngwe bongo no bakurira ende twenda twethinganira antu bonde bakunyamara twenda no tuteseka wetera ki batu me mwanka thai sukuru fi ure wakati turagiani na gendo thukuma no
Yona byo tumira no byo skuru asu no skuru no mbi no gure kwa tu ayo nango ya guru maloni o tuloni ko dia ko ria o kinya mwara kwa tu ni ko ta wa nya bigi on tora no to baloni no to ba kwethe ro maisha ya kadira no to tengo kwa ta yona ambia sile nafanya ni ya matatu. Nimeona tumesoroteka sana sababu ya rais wakati anaingia alituambia hapo bottom, lakini sasa hata mafuta alifanda sana, matatu tulipaka yote, hakuna gari zinaenda. Miraa ile tunatoa pesa ile tulikuwa tunabeba imeanza kufungushwa na ndio tunatumikia hapa kutoka Lare, Mtwati, Maua, Kangeta, Murigene. Ndio kazi yetu ya miraa na watoto wetu wanasoma juu kuhusu miraa. Na Ruto tulimpigia kura Maua, Lare, Mtwati ndio walimpigia na Kiengo walimpigia kura. Lakini saa hii miraa inaambia ipunguzwe Mombasa. Tugitana mbere na tsoingi na ndi munini wa Rais Rigathi Gachagua nethiritwe agita mataro kirimbe umbithe arethiritwe akibaromba gutigira ndibagwitithia ngugibie wabira baini murungu kenda kuona mbecha augite kagita gaka thirikari tina umbani bakwithwa bakia antu bonthe babati na ngugi na niyo njira yake ya gutigira antu bari na uturo bubwega hari tiari skuru ya utiano bundi ntere chanyire. Comrades, power. Thank you very much for giving me this opportunity once more to interact with our young people, the present and the future of this great country. You know, we value you, we cherish you, and we think about you all the time. This great nation will be labeled as successful when our young people are gainfully employed. I feel a lot of pain when I find young men at the shopping centers, Kongevia. I will be a very happy leader, and I will be proud as a leader if I find our young people gainfully employed, if I find our young people who have talent making a living out of it. That is what we are working on. The President and I and the rest of government are committed to supporting our young people. That is why we are strengthening our TVET institutions, so that those who are not able to go to the university have a second opportunity to make something out of their lives. But as I have said, as we wait for these opportunities, you need to be alive for the opportunities to find you. You need to be sober. You need to be healthy. You need to be available. But if you fall into the temptation of saying because you are jobless, because you feel frustrated, then you go to drugs, what are you doing to yourself? Those teachers we employed the other day, some had waited for 10 years, others 12 years, others 15 years. But because they were alive and they were healthy and focused, when the opportunity came knocking, they were available. Please, my good young people, it starts with you. Take care of yourself, so that as we work on these opportunities, when they come knocking, you'll be there. I want to encourage you to pursue your dreams and to know that every dream is valid. Dream and dream big. All dreams are valid. Think big, think outside the box. And the future is bright. And don't be discouraged. The fact that you have not found a job for some time should never dampen your spirit to feel useless and helpless. God has plans for all of us. And God's timing is always the best. Believe in God, pray and pray hard, stay focused, and God will open a door for you. I also want to encourage you to remain true to each other. Have genuine friendship. Don't stab the back of your colleague. Support one another. Love one another. Be mindful of the welfare of your friend. And that way you'll be better people. Our artists, we want to salute you for the talent.
we want to encourage you to monetize that talent, to become a way of, to become means of livelihood. And it is possible. Gikundi kimwe kia kuruba kanisa ya Catholic kuma Ntere chia mara ni bachiumiritie kugira gucokanira kanya ganto murume kiri mugongo bubu wijite onde antu arume baba ingi bonekete kuthaba kiwirira kiri mantu jege mbogita na thina ingi ire tiretaga kinya wagibwa ugima bumathugane mate mugambi gatutaririe nkurubya na umrito ina kiato kinene kireje ni antu baingi bugantu ta 500 nuntu bwa commissioning tuoya twiyamwe twikaria twiyamwe tuona to discuss twaria manto mathina jiarume twiyamwe na turia kambura yambirie guturira ku yonto twarekeria ekuru batwikane bwa tongoria na twacoka nyuma yatugaga King Genesis 1:28 muntu murumia aombitwe king inanenkerwa kande kanini buru leader na za leader na njuti nene ya go protect ya ku defend ya ku preserve na ku provide na twikaro model nikenda onaana bamutuia nikando na mujiju mutuia na tuthonde kandi mbega kanisa mbega na muntu murume mwega nikanda arume betu bale mari kule mwemi jiao kulinga boto one of the psychologists twira kikine muntu murume nikunyira na kwithwa ena kanyamu ukanyira na wena kanyamu utomba kurume muji waku no tukaraikanagia ekurubeto ni kawira kau ketha wakali mbere yao kulinga na bura mitugo ekali ntukuigi ire ari ya muntu murume na lemino nengugiria anenkerwe ya muntu murume alita lira wa muntu murume ayetikirwe kugurana kero ati mwekro une wae na batiri kumuthiria jonde yajetikanirirwe nitukulikana ndene mbaipu ala kwira gwati muntu murume athikire muka muntu murume muka athikire muntu murume na muntu murume ende muka wae na au ni okwiragwa nandi kwitho kwina wendo wage familia uri ari abagurana bwetikagirio kwithira bwe room imwe na gitanda kimwe na uri ntu arume nandi bachokere nchobine kije gwitie gitandene nikiaremere ni okayuya mwekoro akiugo ntuko iji ona iro byakwa itegetagatya itiriyagwa Tukitana mbere na nteto ingi na ndege kundi kimwe kia mbeo mbithi kira wigi uchitawi ya The Villagers nigichumiria kumeneria abunge bara bethero bagechumiria kiri muchemanio garone ya rais bakiuga bario ni untobwa biu biao na tekuguna mumero ibachokete bugani bakugwata mbaru yendekithiara munini rais Rigathi Gachagua ria 1 man 1 vote 1 shilling muthuri Murioki na report ije kundi kimwe kia mbeo mbithi na ndiba chumiritie na kuwete baka watambaru munini mtongiro mugongo Rigathi Gachagua na ntumiria ya The Villager akigo ntububu na ubuga atethire muno witina mbere kuthobo kionekana ibo nonto batwe twe Villagers movement twanjireria Meru kenda to support deputy president Rigathi Gachagua batu turiao ntumbwa buturiarite muno turia Meru twachalire antu kenda beta batu represent na baikia thina cietu na arambere kiri president na kiri mbunge to batu thetera bakurukia policies ira ciateithia Mumeru lakini babo turiariria abunge betu na twina project ingi cia thirikari rwami onto abunge betu iba mamire o mantu jaritheka ono tuko bageto State House beta bakathithia mantu jao tutiro imbi bathaia na turienda untubu bwa Villager butonye nkorone ciantu bweta Nairobi ibujo bugacoka ariko bugacoka Meru na twite ijijini twite nara nturene tumenye imbie kwendelea nao wira MPs mno kukethera bati ombo tuthetera mantu ya yethera yati ukunuka batu ina tugeta katugeta na batu tutobere kura kenda batuthetera batu tutobere inya ba sauti cietu ukethera bati kinyithia sauti cietu nara mbunge na tukiona yaba wita kwaria nara imanto ya biu biao uketha sauti yetu etukinya nara mbunge ri batu to bathuririte mbi amana bubu betha bakirotera bunge ba Meru na kuinya nyuma ya gwitagaru rais Mankirandi batachimeria bagumbiyongwe mu Meru bariririe oni nderwa woina no aringi kura woina no Meru ni kwethira MPs betu baretirwo iraisi bakaranthe muchamanione lakini batatu rerera rais ararigoro bo ibo turarera rais ibo turagwire o
lakini kila ombunge akiokera kwa burato wa rais anto beto eyo ibo menye ibo rende ni ambunge benu eyo ibo menye bantu era bara rais kethre ya bui bayatangaza in public lakini manto bararerie baraichithere barawira bila tuliongea na rais ote wara wira bara rais koikona ni amero ibo rende rwe baombe betre bakarande na president last week State House bamba kwaria enduge ntukira barerie baterombero gituri mbere president bira barombere kuge goro barombere kuga ki kuyo ntubura twarete president bura twarete ote wakwenda kuibuko na batu tura meru ituko meibuko kinya mwaka muthiru kenda mbilire kulukere tunyelete mwanka thai no boba ure bura twarete ba mekulukia no tege ntuturona batu kithirikare na itukuria muno kinya raundie imbibia tabakurukia ko bura barerie bura chubio bikanyira na atututuwe meru tukire ya thina kiwe na ndiba konda kuwa kajoka bunge bao kagite kaka ukonekana kwenda umobone muno na ikyo no tutonete biashara ikingwa investors baraba yete bageka companies kuma gome thaia bakwana kabageta ndingi kurita ngwino no tuba taxation ire chiekeri inene icho chiobenga bakebela Kenya bakona Kenya etebwerete ringi wa interest rates ire chimbankine mwana inchi okawa internet ete akiremawa kwena baba ingi muno bayo ketinya maloni ya biashara thai anto ibare meri maloni yara thai ka biashara ikubwetherwa auctioning kaba kuinga biashara bange bakefilisika bakananja na te thirikari we expect anto barita taxi rerango ikuingwa anto mentomerie ke president wetu no ntona ruketi abunge beto bakaria to ana tona sare turatwera wa mwari mudhungutha tukathungutha turatwa ile left tukaile left turatwa ile right tukaile ibu abunge beto bawipuna mbecha we betara na we batisha kenda batu okuruka ile sheria ira chotuma batu tumia president tafadhali okay amero next time yo wetu ira abro wetu tutethia uga wetu ira bora wite kumblezia bunge beto okurukire sheria itena otethia bamwiro muthuri murioki Weru TV mutirejo kangangi Katho cha mwanya kirigwa mutegeri tana mbere kurumira Nteto chetu nchokerete nyume kagitagate kuraja na Nteto nkurukio kebibya mutambo Ana bako ni botoro barojo ritana mwana waku ega bwekaga muthitho ari umunini kenda ombaga kubangira rojo rwawe na Solution Sacco Hippo Junior account baritane ati ochumuni yonde ni agitumi na gwekaga muthitho rionde ni bobwega ni untubo matuko janyu mene muthitho joka batetheria gukura ni twitikaire free internal standing order na nkuruki turi na fande ya twana na jangi jama ingi rugura Hippo Junior account kirerwangirwe tururu ria kwinagwe na wigwatire Hippo Junior Piggy Bank utheri kenda kuthongomia wikibwa muthithu kugwata Nteto nkuruki turingire thimu gukurukira 0728787972 kana uriongire mutandao wetu www.solutionsacco.com. Solution Sacco, your ultimate financial partner.
no twiro kithangikagwo ni mirimo mwanya mwanya na ndiuga kwa nkoro kairi. Mukeo Nutritional Herbal Clinic turiaja nontu bwaku tutiritaga murimo jo sukari na mieri 3, high blood pressure na mieri 3, arthritis na mieri 3, low libido na ntuko 3 na thinewe kathira buru, ironda bya kiu, alangisha mithemba yonthe, thina ya mugongo, kwaga mwana kiri antu akana arume na mirimo ingi kathumba. Aja Meru obisi sheto iri kalkia akwina nduka inene Magunas ire yari uchumi na turugura kwambiria thaijire sharuki iri mwanka thaa 10 ya muciogoro. Maoa turisa Macloch nyuma ya Ken Silva na no turiongere ntuko cionthe cia Jumatatu na obisi sheto iruguraga kwambiria thaijire sharuki iri mwanka thaa 10 ya muciogoro. Nkoroki gwatania na ndagitari o munene mutaaramu Njei Mburu ntuko cionthe cia Jumaine kwambiriria thaijire na ndaika 50 aja kwa Weru TV. Kumenya mantu Nkoroki araniria na ndagitari o munene mutaaramu Njei Mburu gukurukira 0721 640 369 0721 640 369. Mukeo Nutritional Herbal Clinic, tunatibu, Mungu anaponya. Nukubanga gweta kuongera kithomo gyaku nthiguruna ya USA kana Canada. Ithiro iri undergraduate, accelerated nursing, masters, PhD kana kurutana America. Africa Airlift Initiative ibakumbithia ukinyania untu bubu. Nitwajanaga visa coaching, career guidance na motungata jange ja gitumi. Turingira thimu kurukira 0719 857 754 kana 0799 047 279. Riongera obici yetu ire iri Nairobi, Muthaiga Square, Ntagaro ya Muthaiga Police Station, first floor, obici namba Mugwanja, kana obici ya Nkubu GM Plaza, second floor, obici namba 3, Ntagaro ya Nkubu Police Station. Africa Airlift Initiative, success beyond borders. Nilikutengenezea kitu. From different worlds, come a trio with a shared destiny. Nikulinde na ikuongoze. Where will the fashion runway take them? Mimi nitachunga maua yetu vizuri sana hadi wewe narudi. Family business is everything. The beauty and the beats. Shanga, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus. Uchokeria nkatho cia mwanya mutegeri gwita na mbere kurumira Nteto cietu ngicokera uria ukaririte giti kia gikundi kia maendeleo wanawake kaunti ya Thaa Nithiansieta Kirigane thiritwa akiuria ekuru gutigira ni baguchitonyia kienine gia siasa kenda guchoitibia utongeria tigana ake na giti kia mubunge wa ekuru kira kijikeneta woman rep ende baigwa bateno ogwa baguchoiteja kinya gavana na kinya useneta Paul Kabithi na ripoti je. Kulingana na mukerigiti wa kiama ya maendeleo ya wanawake kaunti ya Thaa Nithi Madam Anisenta Kiriga. Ni gukuria na njira cionthe, njira cia twika ekuru bena ngugi bakuruta cia kureta baita ndeni ya misi yao, ndeni ya nthiguru yao, ndeni ya rabali na kumenyera misi na kumenyera ana. Koguo ekuru tuthote na jukumu mbingi muno. Na tukiruta wira yu cionthe tutibirite kuriganirwa ni wira iria yecia gitumi Nkoroki ile cia kureta thele na ile cia kureta kinya mawega maingi mara matomba ukinyirikaneko. Madam Anisenta akiuga kinya ekuriba batiri gucoga twanya to utongeria antu mono kiri matura gakitheria ekuru bengi barithagiria itibia jumbe ekuru gake bagatigi itibira bingi na baba kiruga moguri onthe nitwethago tena baba bangi na baba likuba kwitwa senator itukuona kuma ntere ile ingi nibakurugama bagetwa bakarugama itigia senator na antu bakabathura koguo na tiro terero etu rwa Thaa Nithi nontu nkaririe muno mantu Thaa Nithi nontu nikunturaga nitweumerie tuthure turungame iteni biu inkwana baingi ni bageretie kwigweta kidogo kidogo ugu tuthiete bakiuga ni bakwenda gitikia women rep na ninkabaromba bamono bagauke bakarugama gitigia senator bangi bakarugama itibia jumbe. Anisenta gitumira kanya gakurikania kuru barabangi gutigiri bakwataga mbaru barana bakurugama itebibi garia kwao nikuga tumatumbana na ndena matole ekuru tukabagwata mbaru bakaomba kugwata itebiu mtu agwatakia mujumbe orokarugama ya senator nwe tumu support no agwatekio no orokarugama kia mujumbe na raketho arungio nwe asupportwe
amona bara bangi bakaumira nontu bwa kurugama MCA. Ikagitani waku Anise ntatariretie tutigakire kurumwa siasa ni gintu kinini muno migambo ira ntu bakugweta ukeja kwithwa uti karibu utimikamata na niyo gatuma withwa uthia nkoro no menya mantu maragwa wendete na maranda kuona makiruthwa guti muthenya makaruthwa tutina sauti yaku gwe umwekuru. Nkiripotera Weru weekend kuma Interstitial Thaa Bicho Paul gwakabithe Muthijo antona njira indi kunkatho cha mwanya mutegeri nontu bakuona kanya kugwatana na uni kwendelea kagita gakega tito ingi na njira inkinyaniru ni ona cyari ngathe mwe na nusu bitagwa NTINYARI Kenya.